pozdravljeni. Kranjska klobasa je naša tradicionalna jed. Pa veste od kdaj? Pa veste zakaj? No, profesor dr. Janez Bogataj ve. Lepo pozdravljeni. Ja, dober dan želim. Povejte nam več o kranjski klobasi, ki je pravzaprav poznana res čisto po vsem svetu. Ja, na vsak način, ampak če ste izpostavili, da je poznana po vsem svetu, moram povedati, da je poznana pod različnimi imeni. Tudi neslovenski, ta imena nekatera ne izražajo, da je izvorna domovina te klobase Slovenija oziroma nekdanja avstro-ogrska dežela Kranjska. Ponekod tudi v Sloveniji se še najdejo posamezniki, ki rečejo, da je to klobasa iz Kranja, pa to ni res. To je klobasa iz Kranjske, ker avstro-ogrska monarhija je bila večnarodnostna monarhija in na Dunaju, ki je bilo središče vsega tega, so imeli različne proizvode, ki so imeli geografsko oznako. So bile Debrecinke, recimo klobase iz Debrecena, Braunschweigerce iz Braunschweiga, in Nürnberške iz Nürnberga in tako naprej. Skratka, drugo tako poimenovanje, ki je zelo zgrešeno, je pa v angleško govorečem svetu in naj bo ta, bi rekel, moj nastop danes poziv vsem tistim okoljem, kjer kranjsko klobaso imenujejo kranjski sausage. Namreč ne zaradi sausage, ampak zaradi kranjski. Kranjski ne pomeni nič, kra, n, s, k, y na koncu. Lahko rečemo kranjska sausage, ker je to poimenovano po deželi Kranjski, ali pa če uporabimo latinski izraz carniolian sausage. To je edino pravilno, ne pa kranjski. Ampak pustimo to, upam, da moje besede dosežejo določena okolja, kjer bodo lahko v prihodnje te stvari tudi spremenili, se gre samo za par črk, tako rekoč. Ampak greva zdaj k sestavi. Zdaj sestava klobase je pa iz najboljšega svinjskega mesa, najboljše potrebušne slanine, začimb, in to je to. In posebnost kranjske klobase, poleg črevesa, ki mora biti naravno, je tudi ta, da je zašpiljena s špilo. To dela nekaj težav vsem proizvajalcem, ki danes po zakonodaji morajo klobase kranjske pakirati v vakuumske vrečke in jim ta špila večkrat to vrečko predre. Ampak tudi to se je zdaj uredilo, tako da kranjska klobasa je zanimiva ravno zaradi svoje sestave in pa seveda iz te sestave izvira pa tudi njen okus. Kdaj je nastala kranjska klobasa, ne moremo reči. Sigurno je to proizvod Kolin. Koline pa vemo, da je to eden največjih posvetnih praznikov slovenskega človeka, ki se je začel na Martinovo 11. novembra in je trajal do nekaj dni pred Božičem, oziroma tam, kjer so bili gmotni pogoji uresničeni, so zadnje koline imeli še nekaj dni pred pustom. Se pravi, v tem obdobju so delali različne proizvode iz tega našega največjega prijatelja ali prijateljice prašiča in svinje. In seveda vemo pa, da se je izdelovanje mesenih klobas, kamor sodijo tudi kranjske klobase, množično začelo izvajati razmeroma pozno, šele sredi 16. stoletja, v času protestantizma, ker vemo, da Luther je pač v enem od svojih besedil napisal, da je Bogu pač vseeno, kako smo oblečeni in kaj jemo. Takrat se je začelo bolj uporabljati svinjsko meso tudi za izdelavo klobas. Če gledamo na področje klobas, ugotovimo seveda, da veliko starejše, razvojno starejše so tako imenovane klobase,
žitne klobase, klobase, ki so nadevane s kašo in krvjo, a ne. To je starejša oblika. Zdaj seveda v Avstro-Ogrski monarhiji obstoja kar nekaj virov, ki že navajajo kranjske klobase, vendar najstarejši zapisani recept, poudarjam recept, ki je opisne narave, je v nemški kuharski knjigi iz leta 1896. Zato so ob zaščiti kranjske klobase v Evropski uniji uporabili tudi slogan Kranjska klobasa zaščiteno dobra od 1896. leta. Ne. 50 let prej, približno 50 let pred tem, pa se omenja že tudi kranjska klobasa, in sicer v enem delu nemškega oziroma avstrijskega avtorja Friderika Schlegla navaja, da so na Dunaju poznali 8 vrst različnih klobas, ki se jim je pridružilo še 12 drugih različnih, ki so bile takrat v tistem času, to je konec 18. stoletja, modne, popularne bi rekli. Med njimi so bile nürnberške, braunschweigerce, debrecinke, poljske klobase in pa kranjske klobase. Ime kranjska klobasa je torej po deželi Kranjski. In seveda, zakaj? Zaradi tega, ker je ta dežela predstavljala od 15. stoletja naprej narodnostno ozemlje, ki je bilo popolnoma slovensko. Je bilo tudi nekaj Nemcev vmes, nemško govorečih, ampak množični so bili pa seveda Nemci. Zato še danes ponekod uporabljajo izraz Kranjec za Slovenca. Zlasti Srbi in Hrvati rečejo, vi Kranjci, ampak pri njih ima to včasih tudi malo slabšalni pomen, pa v to smer seveda zdaj debate ne bi zapeljali. Poznamo pa še nekaj drugih primerov, to se pravi, ki so označeni z geografskim poreklom, in sicer kranjska čebela, recimo, ena najbolj znanih, je en tak primer. Kranjski jeglič, ena lepa zaščitena rožica, ki raste v naših hribih, in seveda še bi lahko naštevali. Midva bova zdaj spoznala, kako kranjska klobasa zadiši v Indijani. Gospod Pavle Barborici bo pripravil. Preden pa to pokažemo gledalcem, naj povem, da vsako leto v Clevelandu v Ohiu pripravljajo festival kranjske klobase. Mislim, da je zdaj bilo že 15 festivalov, če sem pravilno zračunal, lahko pa da se tudi malo motim, ampak bi skoraj rekel, da drži to. Zanimivo je, ko smo v Sloveniji začeli z zaščito kranjske klobase, z organizacijo festivalov, je ta klobasa kar naenkrat postala popularna tudi med mladimi. Zaželeli so si jo v vročih štručkah ali hot dogih, pogosto posegajo na raznih glasbenih prireditvah tudi po kranjski klobasi. Res pa je, da je bilo treba poskrbeti za zgodbo tej klobasi. Naj ne zveni to kot neka samohvala, ampak sam sem sočasno z zaščito te klobase objavil tudi veliko monografijo o kranjski klobasi. Potem en mlajši oblikovalec je pripravil poseben krožniček iz kartona, se pravi trajnostni izdelek, krožniček iz kartona, ki ga uporabljaš za uživanje kranjske klobase, ko ti jo postreže nekdo v catering ponudbi, namesto zobotrebca pa uporabiš špilo. In s tem se ti sprostita še 2 prsta, da obesiš med njima kozarec dobrega slovenskega rdečega vina, ki paše kranjski klobasi. Sicer pa poglejmo, kako v Indijani to delajo.
Well, I hope you enjoyed our instructional video about Krainska klobasa. A little history about myself and my family. My grandparents came to Indianapolis back at the turn of the century. My father's side was here in the early 1900s, and then my mother's parents were here later in the 1920s. So our family has been in Indianapolis for over 100 years, over 100, almost 120 years. And many of us are still in the Indianapolis area. I've got two children, one's in Illinois and the other one is still here in town, and most of my family is also here in Indy. The community here was quite a vibrant one many years ago, as you might imagine. On the near west side of Indianapolis, there was a little pocket of the town known as Hallville. It was maybe a 10-block area in its heyday, where it was populated almost entirely by Slovenian immigrants. Most of them come from the Dolenska region, and they came here in search of work and in search of a better life. And today we have just a few organizations that are remaining. Most notably our Krainsko-Slovensko Katolska Jednota, our KSKJ Lodge. We've been in business for 124 years. This year we're celebrating that anniversary. And every January we have a big sausage dinner. And my family and I make the sausages for that particular event. The event was last Saturday. We had about 300 people. And it was quite a madhouse at the Slovenian National Home. It was quite a busy night. Unfortunately, I forgot to take any videos from that evening, but there were many still available on Facebook and by other folks. But it was a very successful evening. We still make the same sausages we've always made. It's a very simple recipe. I started making these sausages with my aunts and uncles when I was a young lad, still in grade school. Made them for many years in the old neighborhood at Grandma's house on Warman Avenue. And the equipment that we used back then, I'm still using today. So my uncle had purchased the grinder and many of the other pieces of equipment that were necessary from a butcher shop that had closed, and we've been using the same grinder ever since. The grinder is from the 1930s. It's dependable, it works well, and the same can be said for the recipe. It's a very simple recipe, as this video shows, very simple ingredients. And it's a neighborhood favorite and a family favorite, and we enjoy not only eating these sausages, but we also enjoy making them together. As you can see, it's a collaborative effort. We have from time to time some friends that join in our efforts, but it's mostly family, cousins that get together and do the work necessary to put our quantities together. When we shot the video, we made almost 125 pounds of sausage that day, and that's about the most we like to do. And it's also makes the most sense to make a large quantity because it is such a mess. I hope that you've enjoyed getting a glimpse of my basement Slovenian kitchen. We moved into a home on the west side after our kids went off
and got married, and we were empty nesters and in need of a smaller house. So one of the features here is our basement kitchen. For messy things like sausage, it's a great environment to prepare 125 pounds of sausage. We have quite a crowd down here when we get together, and it's just a wonderful place to be. Easy to clean up, custom table that allows for a lot of workers at the same time. And so we use the old equipment. We've got a new environment in which to work, and some of the players and the makers have changed over the years, of course. We've said goodbye to many of our aunts and uncles. In fact, there are none left to help in this effort. But the cousins get together, and we enjoy each other's company, tell old stories, maybe have a glass of beer, or maybe some Slivovitz or wine once in a while while we're making our sausage. And it's a nice afternoon. So thank you very much for your interest, and nasvidenje. Naše borbončice smo zdaj ob gledanju tega posnetka kar razdražili. Profesor dr. Janez Bogataj, rekli ste že prej, da kranjsko klobaso zdaj lahko najdemo marsikje, da nam jo tudi postrežejo, da je popularna med mladimi. Torej je še ena jed, ki bo med Slovenci ostala. Pa še nekaj moramo dodati. Ne samo, da je kranjska klobasa dostopna v gostinski ponudbi, pa seveda kot živilski izdelek v trgovski mreži, ampak leta 2013, kar je izjemno pozno, smo dobili prvo prodajalno kranjskih klobas, ki se imenuje Klobasarna. Se pravi, to ni prostor za klobasanje, se pravi za bedasto govorenje, ampak je prostor, kjer nam postrežejo s kranjsko klobaso, in sicer se ta klobasarna nahaja nasproti ljubljanske stolnice, se pravi stolne cerkve svetega Nikolaja, in jaz tam mimo hodim in se vozim s kolesom vsak dan. In ne mine dan, da ne bi bil vsaj en sedež zaseden, ker ljudje to klobaso lahko jejo v majhnem prostoru ali pa zunaj pred njim. In je to en primer slovenskega odgovora na pozitivno ulično prehrano ali pozitiv street food, ki je protipol, pozitivni protipol negativni ulični prehrani, ali kot v angleščini rečemo junk food. Tako, jejte dobro hrano, jejte kranjsko klobaso. Vam, profesor dr. Janez Bogataj, pa tudi dober tek, če greste zdaj na kosilo. Ja, hvala lepa.